Ale, hey, kamami hin muem. Wow, mizo na kan ngal Yamaha gearless scooter powerhouse an ki hial khopat chak mo enge Aerox A Lo Thleng Ta Aizawl kan kot kaya lo ta hi monster energy edition kan ti ang chi ho kha alo ni when a hianin enge full review ang khatiang kha kan nei don lo ka ti thuk thuk anga walk around te kan nei nga khatiang khan video kan tianga hei aliva te hi ron silver thlap mai nal khop mai kan khalvel china du thu samina chakani karin phak bak ina chakani ama sim hi kan lo se thek thuk to mai theya engine spec te khang chu sang ka chu youtube pa te ange internet lama te mu to tam tak oma chumini wang chen chip chia ta ka han soi em tur pokha ka nei lu tuk chung lowa india rama gearless scooter enge liquid cool kan mu masak ber tila kan soi solo nga ama hi bike ani lo na chu mo bike ani lo na chu gear ani lo na chi hini mai ka ti ka karil ru enge karil ru ka song to dan ni chu R15 ho engine ron mang khani VVA ala nei boka chu tiang khopa power chak scooter hetiang hian Yamaha in India tan aron chop chuaka chuan hi vaina hiam Thansanga and Sons in mian khalti china chu tilutuka experience nei chu kan nilowa tian looks tang pui chu hi ani in muchiang emo ti pathum maron thlenga rong chi thum maron thlenga aman te bokon soidona lo en ula nakina kan soinga hi looks chu ani ti chuan amasabera chuan tarang hian kan tranang hei chu henglai bor hi chu thil dang lam vak khom lawa kill switch car on nei lawa tuna rei te fasino ti ang tho khanin nge petrol safe na ang chi kha hetia ona second thum nuwa thia traffic jam te tia throttle tia han pom le zawa nungle ang chi khati ang chi hama khati ang kha aron chama tin hetlai hi tlai hianin button chen ni amta seat le fuel ti amta seat tia me hian seat ti ten hei ten hom mai ta ni ako thi chat de ola kam lo thiam ola sorry chuan a petrol thun la hi khonge mun le po intimate thei hei tlai seat noi unbox si lawa nungo unbox si lo khonge om le khain ti theita he chunga mi che hi tia me zo khan ti kon ro in hong ta hi te petrol khani maya liter nga le point nga alenga ta hian ma hian ti chuan mi hi zau thakop mai full face bowling hill mai thei ni tla hian liter som ni pali le point nga hemi shrimshima hi liter ate thina ni tui lengzat ang mo liter 24.5 liter som ni pali le achan ve ani so seat hi thakep khop mai lai thakop maya nuwa thutan pon nuam anga ama thut pon nuam na kina ka kala khal dona chu hetlai bor han soi the chu niatin bluetooth kan tiang chi Yamaha ina bluetooth anon nei khami apps khami kharon kingtel boka ka chu aron 5m kan khoi kan test khan kan soi fia to phone le na connect ta chu sang information phone apps a khan ron pe boka a build trim hi a fine ani top a perfect top hetai a headboard tak pe hi chu R3 ne in pol khop maya R3 head te pu ang lek a heng lai bokar hi nal ka ti em ti chuan tuna chuan a switch kan on lock anga hey speed console kha chuni ta seitur vak om lawa in ang deuh tlang pi veka hetlama hianin apps hote phone local te SMS alert te kha ang chi kharon lang dona i phone ron kal huna in connect huna mo ti chuan hetlai pass light anga kan man thin hi hetlai menu ni ta tarang hian hemi console hi ange akot ange asset na ni ta ni tia me khan ti sang kharon aron ti kwalta heng zong chu kan soi fia vek lo nakin adu le a chip che zo te pon kan na soyanga ti chuan ama hi LED light ani eng view turang ai ani nal zai khap mai tingai bor hi chu chona fog hi telescopic fog angkha aron mang boka malam panghi kan en lokanga atayar te eng ange moniron nei le te kan en ananga ama hi
hei ama hi DC 230 ni a zani somthum a size to chuanin a front layer hian 110 by 80 14 inch ani ama hi 14 inch ani a 110 by 80 ron manga chuan ABS mo ABS hi dual ani lawa anung tayara hianin hei a tayar hi tlanchak pui chi ni 140 by 70 ni a chuan 14 inch ani a chak thakop maya karin phak ba kin chakani ama shim hi 15cc 1.155cc ka soi to angkhan 155cc ni horsepower hi 15 ni in atok nm kha 13.9 ani a chuan horsepower enge 15 kha 8000 rpm a pe chuakin tok 13.9 kha 6500 rpm a pe a chutiang khopa two wheeler gearless India rama kan hmuwa chak lutuk mai Yamaha in teng hen miron chop so saka changkang boka tin ama hi tla hian gas aling lo chuti khati kha in lo ti mai theya Yamaha hian gas ling le lo lampang kha anon boi pui volo tun tuma mi hemi Aerox kan ti bi ka hi chu sport ani a sport scooter kan tiang chu sport tlan chak thei na tur ta na non siam khania chu wang chon enge in na te tan sak na te gas phur ngai lo chetiang chuan tla hi non ngai poi mo vak lo ni ti kha kan sai do ni he Aerox hi a case za shim hi avai ti a ri zong he case za som ni poruk ani a karin ai tak chuna rit lem lo wa a khole len le ama a powerful ang ai hian ana khop mai na takani he thil hi kan kal to do na nga a san zong hi ka lo soi lo wa hemi a seat height hi 790 mm ani a ka chu du le fit panin lo enga in lo convert me nga niam over ani shan lo wa sang over ani shan lo boka nom to view kai ma tan pon ke fit nga le in chi sari bor vel angin ka in chal ve dewa ni in ka in ri a chuan ka soi mai boka chu tlai hona engemo thil da ve theina lai kha om ta chon tlai hiam power outlet kan ti 12 volt kha enge tiava vil wa thil charge theina angkha a om boka complicate khop mai thil changkang takani ti kha kan soi duatin aman kha kan ra soi lo kan shed du man kha inakina dilara kan then tla khuna atop na kan siam do na a heng man sang rong chi sang man hoka kan soi nga ti khan kan sa do na nga Yamaha technology changkang mai a self report inquiry omia lo mo khating chi kha aron keng boka let's go ti chuan antlang muthi bulanya kan ti dei ni shooting hi ne pep ta kan kong chou le kong kul ti vel chu kan pat lan chou chin ang 30 40 41 44 46 49 50 a suspension ni aru ang renga a chan chu sai to han sport scooter ti la kan soi so lawang sport segment deuh lek category deuh lek kan ron siam ni sim sima Yamaha hian hei chu wang chon ne hei henglai thil da na tir ve ang khang kha engma anon hisab kitab lo mo kedina kan hisab kitab ang khanon hisab kitab ve vak lo wa akhal tu ina chak taka ingela scooter khal theina tura anon siam kha ni a tian tu tang kan kwal chonga abuk dan ti vel taka minzot anga in shedu mai thaya kan soinga Yamaha mai ni lo hiam li thei siam sim hi tun lai hian boina sa ta kan to ka all India khovel pumpui neng chu India mai poni lewin chan chu hei sensor mang sang ani ta sensor antenna kan re anga te po khan sensor kha pathum te ron mang hian ang zak nge sensor nei ka che lowa R15 atni emo a premier class kan tiang chi tema changkang deuh chi ho sim a hian sensor mang deuh tak ani ya sensor mang lo hi mang to lowa bike tren khat cc niam deuh te India CMB tren khat 125cc bike kan tiang chi ron amang lo mai theya se khang
ni lo mo tu na ka soi ang chi heng ka tu na kan han khal ang chi te scooter tu nai chuak thar te bike te khang song song kha siami a chol de thup mai ni siam lo de thup mai supply hi om lo sim sima a om chun po hi I tu ang za po order tu om lo wa a chan chu kan soi sensor kha supply om lo ni supply om tat lo wa an nei na sa a heng Aerox tangat phei chu demand sang ma India all India a demand sang ani du ma aman hi a che chu na kan soi nga list kan en nga price list kan en nga 1.4 bor vel ni a 1.4 bor vel hat yang a gel scooter changkang lutuk chak lutuk mo khati nganon siam the kha mitam thakin an du ni I India hian demand sang tu kama se ka soi to ang khan kha sensor problem bo kha supply om mio lo wangin li the kha an siam le thei lowa an siam chak le thei lowa chumi ni wang chuanin I khovel a hianin khovel a boi ni li thei siam tu te hi an boi em a tu na mi Aerox te po hi engine zong hi Indonesia tanga thleng ron thleng ani a Indonesia siam tu om lo siam an siam mio lo an siam a ma se an siam tam thei lo ni ama ang khan an siam zung thei lowa tapat poi mo tak pakhat kha leitur om mio lo wang khan khami ni wang khanin demand sanga supply chak thei lo ni I khami ni wang khan tuna Aerox po hi booking Yamaha hian an hong lowa booking hi an hong lowa inquiry chu an la a an mingte an lo chin sia saka ka tiang khan sumpo an la chung lowa tuna hian inquiry peringot po hi ming an chin sia ringot po hi mi zali chung an ni to a mi Aerox bi ki Aizawl showroom bi ka chu tiang khop chun di mana sanga tika nge he chip sensor problem hi azong ti chu tu man an soi thei lowa ma se ngai ve deuh lek chu ngai mai thei motor te po ani feka khami problem khane heng zong song hi covid in ashin vek ani lo ani kan ti lo thei lo nga chumi ni wang chuan Aerox book du te hemi scooter le du te khang hang ho rim kha kan chan na cheu chu booking hi hon ani lowa Yamaha hian booking hi hong lowa ma se in ngai event du a in ming te in chin sia ti du ani kha chuan nang ma nei thu ni a tu na ringot pon mi zali chuang in he Aerox 155cc hi an ngai even mechanism kha kan soi du a tu po engli thei po leidon ula eng company po leidon ula khami kha sensor mangchin li thei ni chuan khami problem kha an nei veka chu abu thak em ani ti kha tun chu ma hiam kalo soi ani chu ka soi sual em long chu mo ka thil soi dan kha ka thil problem soi ve ka chu adik vek thoma se ka thil soi dan tak kha thili soi sual hi ka shat ve ang reng si ya chuan ya kan lo soi ve kan lo soi kwal ve deuh dem du mani chu ti hian kan chhunga du tlang chu kan tlan thlanga nakina rem chang ala om chuan heng te po hi lung ran te po kan lati puyang a hi demo tu rani a dil ara hian tun chum a hian pathum chi A Lo Thleng Ta rong chi thum apol le amizo tong takin soila hemi hi ni nga apol ami Yamaha pol mo racing blue kan tiang chi khatiang blue kha lo thenga tin pakhat chu avar le silver deuh lek in pol ang chi kha chu te po chu dilara an lo chop chot to chuan dole en kan en bukanga tin aman kan soi bukanga chi chi kha tin aman koron soi reng hi dilara ka lena aman koron soi thin hi asot chu na re khop mai dilara aman karon soi thin hi on road price vek o showroom ni lovin on road ni engkim choi to nuwa insurance te road tax te khang registration zong ilak chu top theina ani chu isum eng ma sen da ngai to no katiang chi khani karon soi aman karon soi thin chu chopotang motor overtake vel pon wom don ni hi chu to a pot ngal vok ato ko thkhop mai kan sei le zel du chu Yamaha lampang zo na te kan lo don no thina wangin long an pek dan chung chang te min an zo thin a ka sei fu thina Yamaha hian ka thok lawa ki chu Yamaha owner ve mai kha kan ya Yamaha bike pakhat kan ya chu ka khal thin ni mai ya an ti dan te an kalphung te tiang zong hi ka shabik lawa tun tuma hian kan sei du chu description a hian
Yamaha number te kha ang chi zong zong kha kalau da anga kha nga khan lo na la du te khati ang chi shim shim min zo thin Yamaha chungchang min zo thin ten I phone a in pek theina tur khan I number kalau da anga khata khanin lo nan pek dan te engzat nge down payment ngai ti te kha ang chi kha in zo thei ngatin zo na tam tak kala don le ber chu book ngai lo chungchang ani a ka sai to ang khan tun na ya li thei te supply at CMA company tengen supply lo sim sim khami ni wang khanin I free sale hi a mu mal thei lo abik takin bike anga phei chuanin free sale hi mang lowa V3 ni mo V4 ni mo R15 M ni mo MT ni mo FZX se khang chi sim sim kha atang queen book hi angai de tang puya chung te po chu interest yang du ani chuan noya khan description khan video noya khan in click zonga description ti kha omanga khata khanin in kalanga number te Yamaha number te kha ang chi kha kalo danga khata khan in kolanga chuan anin lo chang chunga in zo du ang kha in zo tanga ka she thin zi lowa anuam lo thin emai ta khan in zot mai thin don nia tin Yamaha sim hi kan share to Facebook group an neya Thansanga and Sons page po an neya Thansanga and Sons auto division ti tin chung bak chunga chuan an details te khatiang personal ange an number te khang sang sang an mani contact thina tu number kha veka tin IG an boka Yamaha _Aizawl tin an boka khang akhan in zo du ang te chu in zo thei thinanga Yamaha hian ka thok lowa until kalpung zong zong hi ka shemai bik lo ni ka shemai thin bik lo ni ti kha tun chu han uar takin kalau soye min zot uar thin box ye chu bang chuan uar takin kalau chang chewa min ngai sak don nia nuam zur khop mai voina Thansanga and Sons in scooter thar tha em mai sangkang em mai nuam em mai chak tha em mai khal theina hun tha min pe a cheng hin ngai in khal suak le a long train khop mai Thansanga and Sons long tu ka sei mol mole kalam thank you so very much min subscribe to te min view to te infel anu mani chuan dealer kan lutanga a price te kha ang sia kha kan sayanga tuna hian ka sai to ang kan pathum A Lo Thleng Ta pathum kha aman in ang vekem noi khat le singli borvel chu ani ti chu ka shema se achi hi ka shelawa achia kan share theina tur khan price list te kan envel chuanin soiso le nuwa mania po rate po nuai ku de kati ka price list en ring chungin kati ang vel kha kan ni wangin uluk takin price list kan enang kan soile ang tun chuma chuan kalpatanga dealer kan lu do na kan soyanga soi mai tam tak bok nei ang hemi ange insured du tam tak o mga hemi chungchang bi ka hemi voina ka scooter khalcho Aerox 155 chungchang bi ka po mase khal thut ti thut kan ni wang khan engpain po chala tin khan khal thuta nilo selang chon ni zan vel anga te chon lo in sha saila chu soi tu sang sang ka tiang vel ta po kha ka in po cha ve chu thei chu tu ne ma se ka soi tu ang khan ti kam bo nge changtung zokin te right te po kan right pui thei tu ra ngai la Yamaha lampang in remanti chuan kha nga te po khanin chiang fel fai de zok te pon nge in share tu ang tun video call tanga in zo na om ang chi te in not comment atang te kha nga tang khanin annex heavy Aerox kan khal le huna te po kim chang zok te pon ti kan na tum don ne di la phei photang kan thleng ta le ta Yamaha chu tuna chuan kan da lu tanga showroom tin a price kha apoi mo ber aman kha kan seile thak thok bokonga chuan kan du to don ne voina tan chuan chuan a side stand kha rate fasino te ang thau khanin kill switch ka omatin side stand trim mi kill nan man lo tur hei a risel lo hei ko ona kada wang khan second thum vel amai na ran thita hei a petrol safe na anga company na non ti khani thak thok
buổi mà chơi bao lắm đâm price list kan en lokang tunami ka khal monster edition kha nuai khat sing ni sang ko zali somsari pakhat ani a tin blue le vermilion a omta tlai mi hi ani hi hei chu amanin angta monster edition kha chu atobi kani chu nuai khat sing li sang ko zali somsari pakhat ani a tin adang zonga kha chu nuai khat sing li sang sari zakua somli le parukani a chu adang lam na ni khang zong kha aman kha on road price enge ke choi tu zong in choi zo to nuwa in ti turani kalome kha zong khani ro se ton video chu thank you so very much ke chwa thank how pay le to ong